O te whaafelo i atu ma whaatalofa fo i le paia ma le mamalu o le whaasausonga le tātou atunu. So se tafora ma so se tulimano le olangi o lo o whapenao no tau sila ma mai mo mai ai i le nei Paul Kalame. Ia o te ofo alofa atu ma whaafelo i atu i lo tau paia. Paanga masani le nei Paul Kalame so se tafora le olangi. Ia e meiso i lato o lo maua le avano e sila ma mai mo mai ai. I so se tulimano le ke lope. Ia o te whaatalofa atu ma lo soifo maua ma lo fo i le langi ma. Ne yaso i ole a tali nai fo inisi o fisili. O i lato o lo whapena o na i meli mai. Ma whailoa mai so lato whina ngalo i ale ngata fo i lea. O nisi fo i o mata upo le tuspa i e whapena o na lato fia sila fia. I e pei au na utala no atu. Le i e tofu ale au na ia malona sila fia au so ufo i loa whatawa. Ai mawhai o na tātou tala noa ma wha maunia mea uma. Mai to tonu o lea fionga pa ia lea tua. Pea ona utala noa i le tele o taimi ai meisi o le nei Paul Kalame u wha ingoina o le vaevaetonuina o le upomoni. E whai lea ma awala e tā ua ai o na tātou vaevaina le upo lea tua. E whai ngofia ai o na tātou malamalama. O fea o lo oanga iai ia le whaita wina o le tuspa ia. O le fisili lai le ne yaso whai mai. O ai a ngelu ia e to tonu. O lo o felelei ma le tala le lei e whaavavau. O te tonu a ngelu e to tonu ia o lo o tofu ale a ngelu. Ia ma le fe au o lo whapena o na folaina. Ai le whaalinga lona mata upe suma whaafai upo e ono. Fe meile moli maua Ioane na o iloa fo i le tasi a ngelu. Ua lele i le tau loto a inga o le langi. Ua ia te ia le tala le lei e whaavavau. E fola atu. I atu nuu o malo. Ia o tu a inga o nuu mangangana ese. Ai le i italia le fisililia. E te tau na utala noa i le tusi a kalatia o lona mata upu mua whai upo e valu. Ia o te te tonu le a whai ngō fie. Ia o natali le tusi a whaalinga. I le kalatia lona mata upu mua whai upo e valu. Whai mele mo le maua le apostolo Paulo. Ai peitai e ui lava ina tala ina e i mātou po se angelu mai le langi. Ia te outou se isi tala lelei e ese i lea. Na tala ina atu e i mātou ia te outou. Ia anatema. O le tala le tuspa ia le tusia whaalinga wha mai o lo lele le angelu. Ma le tala le lei e whaavavau. O lo alanga le angelu i le langi. Toi alanga i le lano langi. E toi whaamanatu iai le tala le lei e whaavavau. O lono winga i le o se tala le lei fau. E le o se whiau fo i o au maia pe tu ina mai inisi. Po ni whaala potpotonga la tau te haua wina pe la tau te toi la unga ina se isi tala le lei. O le tala le lei lea o lo la unga i le angelu le tosia whaalinga. O le tala le lei o le whaamanatu. Wa mai le tusia luka me ta au pue lua. Au iei leo mamoe i le vaho. Ai tala noa iei le angelu wha mai awa tau ti mati ta ua le asole nei o te au maia ia te o tau. Le tala le lei e oli te le ai le nu uma. Ai le ngate lea leo tala noa le apostolo Paulo. Fa mai le tala Paulo ai peita i ui lava ina tala ina i mātou po se angelu mai le langi. Ia te au tau se isi tala le lei e ese i lea na au tau talia. Ia anatema. O le ale tala le lei lea.
O le tala le lei o le whaonatanga. O le maliu o Yesu i le sātauro. Mo morko nito lom tau pas fumalima mo mo e tau le whaafa meil mo le maua le apostolo Paulo. O le tala le lei le nei. O te tali tonu o lea o tau talia. Na maliu Yesu mo a tātou wang sala. Tanumia o ia matoi tu mai. E pei o upu ua tusia. Lono winga o le folafolaina o le tala le leilea. O le maliu o Yesu i le sātau roi whaamangalo i naila wang sala mala wang sala. Le olo alanga i le angelu i le tusia whaalinga. Le ala olo o lele le angelu i le tauloto inga po le vao le langi ma le rolangi. O lo o toi whaamanatu i le lalolangi. Le tala le lei o le maliu o ke riso i le sātauro. O lo whaamanatu i atu nuu, manga ngana ese le whaoletanga ina i lato utalia. O mai o lo o lele le angelu o le alo no winga. O lo o alu se fe au whaavave. I le lalolangi taimi o le unga o tatu iai. Ina ia to tele i lato o e talia le maliu o Yesu. O na o mai ai leo le unga. O le moli mau o le tuspa ia. O mai o lo lele le angelu. O le hale angelu. O le ata o le au fai ngā luenga le atua. O fai evangalia. O missionare. O au na te tofia le atua. O lo latou la unga ina le wha o le tanga. Ai le ngata i leo i latou o lo pese ina vi ingo le atua. O lo whaamatala ina ai le tongiola. Ma le maliu o Yesu i le sātauro ina ia talia he tangata uma. Le au lea. Le o lo alanga. Le ana tala no ai le angelu i leo mamoe, leo mamoe o lo no winga o fai au. Mai o te umaia ia te utau le tala le lei oli ainu uma. Le au whaafonga i le nei aso. O na paua leo le tala le lei. E whanau ai le oli o tātou loto. O le maliu o Yesu i le sātauro pe a tātou talia. E whanau ai le file mu. E tutupu ai wavenga i o tātou o langa. O le afo i se mai o lo e mai e. E mawhai e le tala le lei lea. O na whaamalo lo i ate oi. O le moli mau le tuspa i ho mai o lo lele i le tau loto ingo le langi. E leo se tala le lei watu ina atu i se kalesia po se whaala po potonga. Po ai lava i lato. Lato te lau ngai na lono winga. E le ai se fe au muli whaapitoa mo le lalo langi li nei. O le tala le lei a le tasi whai mai le moli mau le apostolo Paulo. I le kalatia lona mata upu mua whai upa iwa. E ona mātou mua i whai atu. A whai e tala inatu e se isi i ate o tau se tala lele e ese i leana o tau talia. Ia ana tema. O lono winga. E le ai se isi tala lele. Lea wa tala noa le apostolo Paulo le kalatia lona mata upu mua whai upa e walu mal whai upa iwa. E tasi ale tala lele. I lalo le tala noanga le apostolo whai mai a iai se isi na titoia awa o ina se isi tala lele. Ia whano le tangata le nā. Le alo no wingo le ana tema. Ia whano ina. So se tasi na titoia awa o ina se isi tala lele. E ese le maliu o Yesu. Ai tanga ila mo molko nito lo mita upo sifun leono. Ai mai le mo le mau le apostolo Paulo. Ai se tangata ile alofa ile li o Yesu ke riso. Ia anatema maranata. Ele ngata lain anatema ia whano le awa onga lea. Maranata o lona winga. E o ile tangata na te hao a wina. Whamai maranata o lona winga o le aso e a whio mai a Yesu. Ia whaafano ina ma whaasala ina. Se isi tala lelei. E toi whaapopo ile maliu o ke riso ile sa tauro. O le halo no winga. Le au whaafonga ile nei aso. So stangata na titoia awa o ina. Se isi awa o ngai whaapipi ile maliu o Yesu ile sa tauro.
e whaaluaina le maliu o Yesu. E meile mo le maua le apostolo Paulo ana whai o mai le ami o tonu i le tulafono. Ua maliu fua keriso. O le halo no winga. Le awa onga whai leo whai atu. Talia Yesu te tausi le tulafono. I leo atoa le whaolaina. I leo atoa le whaoltanga. Pe whai atu tangata. Ia e talia Yesu whatuatua ia Yesu. Mato anga. E whai au ngā luenga. O le maliu o Yesu i le sātauno. E le ai ma se mea e te whapipi i pe whaau popo i le maliu o Yesu. Mo miracle ni tolo na tau pe tolu whai upo e sifumatasi. E meili mo le maua le apostolo Paulo. A waile ma whaia e se tasi o na tuu se isi whawai. I le ua uma o na tuuina o Yesu ke risolea. Mai le apostolo Paulo le ai ma se isi whawai. E ma whaia o na toi tuu i le whawai lea. O Yesu ke riso. E le toi se isi whawai. E toi whaapipi iai pe toi tau mo whaina ia toi whaalelei ai. I al whaoletanga. E meili muli maua le apostolo Paulo o tatu i lalo le alofa tūnoa. Ai le o lalo le tūlafono. Le o lo lele le tau loto ingo le langi ma le tala le lei e whaamavau o le tala le lei o le whaamanatu o le maliu o ke riso Yesu i le tātauro. Whailo atu i ati oe whailo mai i ati au. Whailoa i le laurolangi uma. Au noa mai Yesu i o tātou olanga. Tātou te le tau nuu i le ola i whaamavau. Whamai i o tau mātau i le atua ma vatu i ati e le viinga. Wawo mai le tuaso lana whaamasinonga i o tau wifo i le na whaia le langi, ma le whanua, ma le sami mapuno vai. A e mautinoa la Yesu i lo wolanga. Ma lo wolanga. Tātou te iloa le mea tātou te ifo iai. Tātou te mautinoa le atua i o tātou wolanga. I le angelu lo na lua whamai wa pau papolonia o le aitele wa o ia whainu no uma. I le waina o lana whaitaanga. A le wa e soifua ma uola i le lalolangi le nei o le ata o le papelongia. O lo o tumu ma whilongia i le angasala. Mo le mawale tuspaia whamai o na aso e ngata ai e tupu ai le malamalama. Ai tupu ai fo i male ami o le anga. Le ala wa e soifua ma uola i le lalolangi ni nei. O le lalolangi angasala o le ata o papelonia. Pa feo le tātou loa. Tala noa le apostolo Paulo lan tusiaka la tia fa me welo tinu fo inga luenga le tino mea fa penei. Muli lua o le whaitaanga. Losi vale. Mata pea o nanga o poula. Bea leanga uma. Wa maila le tala le apostolo Paulo o te whaiatu i ate o tong. O e whaia mea fa pena. E le aiso lato awa noa i le ola i whaavavau. O leisi ona winga o lono winga i le ma i mawina ia i latou. Ia le ola i whaavavau. Le tāua le nā le angelu le o loo lele. O ai e whaalongo iai. Talia mga wai. O na paua leo le teimi tātou te manu mā lo ai le papolonia o le lalolangi ang sala. O na pau foi leo le teimi. Leo tala no ail tus pa iho mai wapau papolonia te loa. Leo whaafonga i le yaso. Na paua leo le teimi e pa uma malolo ai le angasala. E na utata utalia le ali o Yesu e whai maali i mwhaola. Mol maula apostolo Paulo wha mai a wau o te leo toi ola wau ke riso ua ola i tonu i atia. I am no longer liveth but Christ liveth in me. Le Yesu le ola i atia. E oti ai le ami o le anga. Talo noa e le apostolo mai e whati o tia o tātou i tūtino oi le lololangi. Muli lua o le whaitaanga o ami o le anga o le mata pea o nanga o poula. O aha mea le anga uma. O le teime e te talia i Yesu ma moni Yesu i lo uolanga ma lo uolanga. Oti le olanga tuai. Le papolonia o mea le anga. Ai tātou uola.
O soi fua I se o langa manu malo. Angelu lo no tolu. O lo alanga fa mai ai se tasi e fa le manu fe ai malona fa tangata. Matalia le fa ilonga ilona mua ulu po lona lima. E inu I le waina o le to sao le tua e puapua ngati ai le afi ma le te yo I luma o le au angeru pa ia. Ma luma o le ta mai mamoe. O I la tau ia. Leo le amaka le manu fe ai o la tau mua ulu mo la tau lima. Fa mai le mo le mau le tus pa ia. O I la tau uma o e ua muli muli ia te ia. Fa alinga lona mata upe suma tolu fai upe valu. Fa mai ua I fofo ia te ia. E ua no nofo I le lalolangi. O I la tau ua le tu sia o la tau ingoa. I le tusi o le ola le tamai mamoe. Le au whaafonga I le ne yaso. Le fe au le olo o lele ma le angelu. Fe au whaavave. Le olo alanga I le taimine nei au auna le atua. Le alanga ina o le whaau le tanga le tala le lei e whaavavau. E le to iei seisi tala le lei. Pe awhai e iei seisi tala le lei e whaalua ina le tala le lei le ole ma leu o Yesu. A mai le apostolo Paulo ua ma leu fua keriso. Luinga wale sia ngana ma liu wai Yesu. Mai maur whaalutanga. Pe a whai e iei seisi a o onga ma seisi tali tonunga. E toi whaapipi I le ma liu o Yesu. Le au whaafonga I le ne yaso. Tasi ale awala e tusi eilo suafa malo ingoa le tusi le ola le tamai mamoe. O le tatou talia o Yesu I o tatou olanga. O le taime ma le aso. E ioe eilo whirangalo malo loto I le atua. Talia Yesu a fio mailo na nganga pa ia. Wha mau whailonga ina I tatou le mana o le nganga pa ia. Our name is written in the book of life. Au tangata ia hifo le manu ai. O I latou walatou te ena Yesu I o latou wolanga. Whalinga lo mita upe lua sifuru fai upe sifuru malima. Fa mai aise tasi wai loa wa le tu sia I le tusi o le ola. Le alafo I le paafi e whaavavau. Is there any man not found written in the book of life were cast into the lake of fire? Le tahua le nare fi au le olo alanga le angelu mumua le olo lele. Le tala le leile olo alanga ina au auna le atua. Talia le lolangi. Jesus is coming very near. It's a time for you and for me to accept Christ. Why? Because tomorrow will never promise. Make a decision today. Talia Yesu le aso le nei. Fai atatou fai unga le aso le nei. Na saure lalo ma le si o le fisilia le tangata lea. Mai o ila tau ia le la amaka I le fai longa le manfea. O ila tau o e tapua ai I le aso sa. Ia uia ina le eisi aso sa o lo whamatala ina le tuspa ia. Ia e mene no toi tala noa I le fisili lea. O mai o ila tau ia o le aifo I le manfea. O ila tau o e tapua ai I le aso mua mua. O iesi whamatalanga whapena le tuspa ia. O ila tau e tapua ai I le aso mua mua. O le whai longa le manfea. Ale manino le whamatalanga le tuspa ia. O ila tau a muli le manfea. Whai longa le manfea. O ila tau wala tau te ena Yesu. Wa ino ya Yesu. Le o mai male la tau a onga. Fatu salatu lava hami o tonu. Ai le ole hami o tonu o kiriso. Le fisili le fai mai o ila tau o e tapua ai. Ile aso mua po le aso sa. O ila tau ia. E maka I le manfi ai po le fai longa lea le manfi ai. Mane ia pe awhai o iaise mau o le tuspa ia. E wha mau ni ai.
A le whaamatala le tūs pa ia o i lātou wa ifo i le manuwhi ai. O i lātou wa lātou te ena Yesu. Wa lātou le mana o mia Yesu i o lātou wolanga. Wa le tūsia o lātou ingoa i le tusi o le ola. A le ta mai mamoe. Le au whaafonga i le ne yaso. O le sapati mo iuteia. A le aso mua monu ese. Ngā ruenga lom tau poe luas fulfau pe fitu. Mai o lea vai sapati, ma lea vai sapati. Iau tau tofi ai le areto. Mo morka ni tolom tau pe sfuma leono fai upe lua. Mai o lea vai sapati, ma lea vai sapati. Iau tau wha putu ai ni mea u au tau mau o le aso lea. O le aso wha pitoa. Mo ta ngata nu ese. Sapati whetalai le tuola whea ngainga le nei ma au tau Israelu. E o i le whaavavau. Wa manuia le tua i le whaafonga le tatu atunu o i le nei aso. O le sili. O ai le angelu o lo lele. Ma le tala le lei e whaavavau. E leo si tala le lei fau. E leo se awa onga fau. A o le angelu o lo lele ma le tala le lei e whaavavau o le whaamanatu i le lalolangi. Fo i tangata uma. Fai ala tau fai ngā whirwhilinga. Talia Yesu e fai mali i ma whaola i o la tau wolanga. Au whaafonga le yaso e le tapunia le nei por kalame o emana mia talia Yesu e fai mali i ma whaola. Se awanua le lei le nei moe. Fautuanga le nei por kalame. Au atatou te tuua le nei lalolangi. E le fai atatou fai ngā whirwhilinga. O le aveo Yesu e fai mali i ma whaola. I lau soifua. Ai mana o mia le titalo le whaolatanga la taho i le tua i le titalo. O le whaolatanga o laulava le titalo. Wala au lia ai le ali o le ola e a fia mai. Whaaftai Yesu le ne yaso. Wa u whaalongo i lau a fionga pa ia. Titalo i nātu lo loto i ati oi. Wa u ilo o au o le tangata angasala. A fio mai lo loto. A fio tu mawai. Whaia se loto fau moa. Na ia o wola i sio langa manu malo e vi i ai o e le tua. Whaaftai Yesu e titala le langi ma le ola e whaavavau moa. Amene. Ta mao lau titalo le nei aso ai la tau umalo sila mamai mo mai le nei por kalame iso se tafa le lalo langi. A wina atu lau upu iai la tau peo na e whetalai ai a wina lau upu e le fo i fua. Se mai o iai whaamalo lo. Tonu al whale mai tonu a inga o whea lava. Ia iai le a au whaamalo lo la wa fio. Se a inga foi o hini whaanoa noanga. Ni pupolenga mani le mau tonu o le o langa le nei. Le aise me whainga tai ati oe. Whamanuia iai la tau. Tu ule oli o la tau loto. La tau te whai ai whirwhiringa tonu. E vi i ai oe le atua. Fo le vi inga iati oe on o Yesu. Amene. Por kalame ni nai ni ne yaso. Le a fwis whamtalanga o le tau tamali. Matua iati oe ai mangalo ai so vai. Tatu toi whero ai se malama mo moele nei por kalame ua whaingoina. O le vaevaetonuina. O le upumoni. Manu te leina lau whaasau ngai le nei yaso. Ona o Yesu. Amene.